henang patas suyang kali telugu。太鲁阁主语有声圣经。今天要读的经文是马太福音第8章第23节到第27节，耶稣平息风浪。Patas Matay, 34 pah, 33 kanay, bitak 37 kanay. Pagkamaluk bagihor ka Yesu. Kini, paapa asu ka Yesu do, masuupuhyan ka tagasana. Asilo, pasapalah palu bagihor ka, babaw ga silong ni, saw rakanun tempengan ga silong ka asu. Si tao matakay ka Yesu. Kini, tanagasan o san lahat temutoy ka Yesu ni lamangaw. Tao lang, jagi nami, mpahokay nami da masa. Lamangaw dahyan ka Yesu, sadyak pilak pi sanahian. Ma namo maiso so na. Matutoy ka Yesu dani, kasengun na lamangaw ka bagihor ni gasilong po, magamaluk balay da. Masakaluy ka sadyak dani ang papalangaw. Mambanu sadyak ka ni ho. Ana bagihor ni gasilong uli ka, tahi bihyan magkakasa.